by ono what tete koso ye untum detecting any say or you see by the rasta no and perform no crap ma dadie and an nine back on chain on chain I made to woman I had to say sabat and also and I don't my essence and I know the siwa not don't man also trying to no buy physical or brave belts my friends serewa ebubomu buy belts no bosses here and do waste and eso e was chain yeah it's what the first meal now what the attitude abasa ma obiabi ade an twango so okra tuntum imoja encha eno ye the charge belt no okra tuntum a wonyini bema twa ne conchanity imoja no belt no so na what the insan bompai o ya na wahata wo de foka akra untia lolfe bibia etimi o tire mu din na wa recite words no wa frɛ na kumisen chiam fe mame wo de kan sa keke na ye din na tire mate ne kura be sama won sesa. Now, by one thing about ni say na enye bone enye bosoma ekum nipa ba no kasa bosom de onye bone o chiri nipa moja but edu baby no am mistake eye ade bi masturbation am masturbate ade ne ye ana ka kire say sa masturbation no ompe so mitumi tena one for 6 days am masturbate ade be chi my Saturday no na me wona de bibi kasa guma so na sa de na honte ne nka bi oni ho ye ba ko o ba o madwen ye mi say am pass the whole week ni na menti ne nka so me kasa menti voice bi am kasa on respond. So I feel said yes other side and the catcher me and the cross on you say me ya obeba no na my area and no say me masturbate Saturday me ye na me sanu me say then na my minimum come anye o china so no beba okay oba o eti mi na minimum ba minimum komo me di eti da koro na me ti say o mo ka say emre be kwa me mi sa ho the same me sa no so ye nsuo e da man kesim or draw circle no or they have my be ojon habai or recite wait ya boom me and sand each now and I so yen same or recite wait me you say if any ya so light and sure as why to na who he was no so ya na fe sound be able so ni muti say koya no so yimbre se be ko wa body kwanchi abrante eno ye gata kitwe bia obetumi tu na kekempo atra tsekete a break that break kitwe bi ye gata na down no busmo tse kura no fe kura yin bi ni I say o ye invocation break na no anajo so recite afi won say atmosphere na sesa atwas na woni na yu to say acbia so hyper why yu I say ubo I say vapor e free region mu say e free say ba wa ma physical. SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no ba betwetwe enkom ahwefo ye mamu nyina akwa aba na enne magimagwai mensa benkum so wonu abema bi wo ha ye ne ba bedi na blabo mu nkomode na ensem fata tuturasem bia na anu bi no odi akire na wonya so ensunsan so no ye ne ba betwetwe enkomo na ansa na no eye da foforo oba ye platform no so no babies ebe mana bonidin na ye de enkomo twetwe no nyina e de ahyehye so mesra so be fa kunya wo betena se wo ti enua na blabo mu enkomo no ebi dani den nyina so ye kasa wo bia wo frɛ ye beba ye no ba bedi enkomo minua be makwaba onia bibia boko Kristo dia cheme me ho ye pa ye de nyame ase na mpacha frose yo every prophet Michael fifi nyako dodo bomra ne prophet ono semenshia yeah ade we Nigeria ni me Nigeria ne me Ghana ni okay ehia na ofri ehia na me fantini na ye wo me mankesim krodia ni me ho ona me nyini ye sane ba shama kakra ni ade na yamidia bedu say na onu na nkasa de ma sadi ni ba me so no me share dwumadi we yase ya me dwuma ase sunsum dwuma na se no ya rebi see on Nigeria peni bi mintime fa ne din entuja na on salata for no e ba ne sunsum dwuma omo te ase na mu ya mu gitumu yi se agi omo sem na omo te menka te say YouTube say ya no more invite me be fine ko in Nigeria na you do on within very say 2-3 days pe na sa ya rekese na atope ni kese no onyame ye den esan ya ne hoto no se ma eyomo wa se ade a kire na dwen so a amanfo abemabu wo ho no ensem agene wo ho no wudu a wotumasa ene we you know
So mbisa say na ono woni de den asechire ne say na omo kire say e kire say wo ye pani e wo adwumadi na wodi nim it means say bia mo adwuma mo ye na ye frɛ wo no it means e ba na adwuma na mo ye ne mo a wo na wo ye pani so no wo a ye pani like ken pani a owo ade pochi adwumadi pochi na ye koso nim emu enti sisi ana mfie wo mfie be yesen me mfie de me twam 30 years uko school me ko kakra uko du be yesen me do SS2 and me twaso o ma me ma to sesen me ni pani a me di kan 30 na o di kan yeah me ma say me ma me no na ma me no yeah enti o ma me wo 4 oh 4 yeah o oba me oba o wo yire me wo yire okay o wo ma say me oba ba ko oba bema okay obeshema na em kra obehye wa na em they are no den e say ye din komo yes ne ye nua be me ye hye de din e wo ho bia no e be ma woni ye nua be ma woni guso a wo hwe ni o mu se na ni guso woni ye din komo ba onhu ade ye be bisa no se ni nkwala brem no de nyine ye anane ma me wo no na e wo ho ana onyi ye na ni fi ye na odu ni pani fie so no e na saa akonhia ne beto na watch papa open no yeah sementia yes that's it when you go so unhu ade yeah e ba ni say me da se bebre ya wo me sa na bra me ni so te say 8 years e ba 9 years e mu na me kai say me ni so te mi say nipa ene yetime kai enioma ba ko mi ni bi so a ye fame sabre ni mo no mi hu mark bi e wo me mfimu ha e wo asese ya e free me ha e kwa ba machi sa de ne da me mfimu nana obi hu a o se e corona egu me mfimu sa enti me pe e kore duro nyeso enti be de kire me maame ana me maame be ka se enye e koro na bra owo me no dana owo me na no na sa de ne da me ho eda wo mfimu eda ho no nipa na ogie na wo ne ya odifuba energy na wo me bai odifuba ne ka kire ne se me yodwuma yeni a mabasa susu hako a me nwie medwuma enti de eda me mfimu no me mark any power me de abawiase a me de betoa medwuma di so enti omo hwe me yi pa enti na say birth mark yes ewo me mfimu ha fitimi fru ha say the committee but obia so a otisunsu misama so oni mi form no so hu a otumi repeat sa asam na kire me ene si ewie na sakwenya wo ho e be maka me man na fa sa mark no problem ni o ya ti ase mba so betimi ato aso okay so eno no mo no edi nyini kakrakra me de sa time no na menti ye ke dwumani a menti dwuma ase because ye ke dwuma truck pusher ye dwuma doctor ye dwuma mason ye dwuma nurse for ne teacher for ni na ye dwuma ti dwuma ben wansem na woka na ma dwene mu de me fi se ene na se me dwuma ye ni asa menti dwuma pochi no ase enti no ase na emu sa but unfortunately say if you me free mu as my father side no in fact na e ka bosom sema na ebi wo fie ni mu na bi wo hopa ano ten so pa o papa no ye say o free central region ye papa free central region o ma we free central me ma me so free ho na efie na me papa side no me papa de nana kire say mame a owo me papa sa mame no so ne papa ti me na nan kanso a beto no kakransa o to fom na ye ka bosom adwuma to me a ewa bosom a papa no odan edi my who say yes this we call power because no a farmer can ho na ye kon bush na efom say ya na ono hwe ne neoma na odua no eduade no na se enye ne fa ha wa neoma ne nyine ne nye ne fa eduaba bi ti say dey ebia e blow ni ebia friend say nya do wane ade no banche no nyina ka very good say ohwe ha wa haban ne ba no na enye ne fa utumi ye instant miracle bi ama BBC we fom ho utumi e chante e we foni mu na e wo so san kojo no na we ni kojo na o chance na okoba na otum na okoba na oye atombo se wie mu akesi e wie mu kesi a enso beto instantly but there wonwa
make camp we mu ni say nsuo na eto a woni ne bohye ono ni ewunie we fu ne ne die ni nsuo ne beto afahye ne so enkoro so ma we fu mu da e beto no nko na fu entra enko next person to one so da entra na chese kuro ne mu nyine nsuo nto na fu mu hope ene nsuo beto eto so etogo efu ne pe line so enkoro so enko obi gamre mu obi efu mu satam de no wani ye yeah na me ni nyame ya me the JHS echo SHS as I started that is what I meant to mean we SHS no say me can because SS2 and I'm a premier very good na emuno ana in fact na jitum say bosom mode because I want your masiko no na no de ofie na ade anti ye de beni papa ne de to na nanom koi afi na obia ntumi nto us because awa na ne dwumadi ni siko no ehu kwa bosomfo no no only de ne na onkum nipa ba bosomfo no tumi ba physical say yetiwe obeba oba obetwa ho sa bosom no obehu ne clear so wa pie to say nipa o hye furugu to say muslim enti memi gina ha say ikra na say first no oba memi hu no obehu ne say so mani so kra me hu no no yes say aso we oba to say nipa or the people beba be hye ho sem no ko no baby na de no na de opese wo ye ma no e bia mo pese opese mo ye sacrifice bi ma na wa twere guso no oko say oba opie say opia on kasa opia no start na otwa ho hia oko round and to say we twa on round is about to say 4 times not the paper na show say we obesa ko bi mo twa 1 2 3 no be fa o ti say no wo ni bi obehwe no ni ho Sade ni twas wa make be ye normal e man ye ofie so we any omotiti say nipa it is very powerful very powerful na no den pa ti e man ye ni chi ho ko yin na na etimi yetumi far nsiu ne akogina gate na no bosom na no ne abodin bosom so be boni den wa obo beba no me person because I say ye won tu mu e na ye frim ti me person so ne so As a first na wo di akire na ye di akire ye gitum pa na ye gitum di adwuma eye ye de etra kora ko ye nim kora chensa nti bosum na bi din tigale wom no tigale nim mosi nim ba se de mimi nim na me bodi o me na me pese me bodi because me bodi a ya ye wo mitu mo nim ye me so me nim ni ye ana baby a me do sesi ya no se me kese me makwan a obetumi aben me but me si kwan it's more na obubo ni den so ne so no na nitire mu ye ne de I to say unya wo san pe but we don't like it anymore adenti na mo mpe bi me na me mpe bi na efie so kora reject na o masesa kora de ko no masesa na de ko no so na say o ho wasesa ko ba eba yes before atom ni yamba ya mensha so vujuma san me anankasa me so ni na me ni hu na de dada yo me hu spiritual thing me o wa metumi hu ade ba ha wa na me si hu ade fa na me fi se sa na obia so ye de ehu fa kwa me wo ho a se metide mu a metumi hu nipa ho menche bia 2 3 on ba be din komo me be dia goro bibia but on many for random open na moko eba ni sana ona na ni frame de na okuta awoso o ye penny only 100 years over 100 years one year in bono we odidi anapase ya man breakfast odidi omoko eso omoko fa na not so we sini trasu sa we ofumo mana nyini nyini ko one year ana bibia ansi e kire se bibi boneto no oni wo kora na wonwa senka nananom na wo se omoma ne yi obi obesi nanan ansa na wotumi efiro na owu sa simple ne de enye obi a oye komfo na oye bosomfo onye komfo abia bosom ni sini so twa na ho da bi ono no consult omo e kire omo de omo nye asa o sheda no koji free baby e de bai o koji free hinfa o GB free Beni GB free North GB free Burkina Sam ya mi ansan ano shi papa sa time ne ne mo adwono yeah tie ba ne san o free mu no ho na be share ho ne ade okay o free mu no obi anto so emu na obi aka so ade we si ne si ehu fa no obi esuro so mo detect baby a ne ma ne free no mo di ni na koe but physically no mo de ekua ba ne ade ne koe ba na spirit no eda so o fie because om de si fie na nkasa tene e wo fie nim ho
yeah utumi hu no na by one thing about ni say na enye bone enye bosoma ekum nipa enye bone na sana eno na tie de wi a okasa wona na de obeka bia na bosom ne je no so timi kasa bosom koku nipa so mesi obeko se odi bone behia na ebesi ba ono kasa bosom ne de onye bone ochiri nipa moja ochiri nipa moja nse no na onye bone but se bia fa se wo wadwene biribi se odi unya na wo de be papa na ebe return na ba so. Okay. Sana nete. Me wonga sa osu owuye no mo ampa bi ma mo de ko because onye bone obo afie kama ana na efie mo ho kire mo aho kire ni fie nim ni man na dodo na wa brochire yefisi na yefie aho kire nim yare nim like uhia ni fie nim but yebe hunu Kristo say ni mu na nkwaye de ewo because we ase we bibia wo mu bia na yehwe so ade bia wo bia na wo hwe so. At the end of the day, we Jim. Yeah, what Bonty and which you say, Nana Modia, Unya form pay, Ubusiano, Hiam Pemuda, Yariam Pemuda, any at the woody BH. Yeah. We are sure say, Sanya Mana, Omoka, and the fan and animal, I had no cray. May so for me, dear for Cecilia Major Yankopa name, but may be a mechanic creature in Nipa. Say, ye can't about some cider. Almost to say any part. Omuguma who do be brave. What you say? It depends to me kora ukoji anabosom kora wo som no ene nioma wo hia se nioma wo hia no ukoji na even abofo kora nioma ye adwuma yi se wankasa consult bofo a oni wuni apam bia oba ono ma wo de wo pe se we na me pesa wo ye mami ansa me ne wa ye adwuma ba ono no ebe fa wa bra wo tu be be ti se ne ametie yi o wankasa baya omo to me fa wo hye bi anto so it says ana bosom te ukoji a ono ne hye no ne obeye ti se hye ne du baby ne sa anto so pe na de ebufu aba na bete problem ai de aba ebusuan ne so. Okay ti wo side no e de na mo ye de ma wo. Okay, before me be hu sa bosom semi no me nyini wo fie nim no de tie ne se na me ni hu ade deda me na me bada me nim se ye ka sunsum ase na sunsum tie cause na me nim anything about it but na me hu bofo ne ade me hu bebre ba na me think se sa no bia ehu anything omo wi ase omo ne koba se na e normal to say hu kokko ne ade sa na me ma gye me se omo ye normal ba na ye me nim se ye normal so me ba shama me ko tana shama kakra me ofia na de number sorry Kovako flat na papa ombeche ne kunu kwan so ofia juma banajo enti Kovako flat ohun energy no ebeje no na ma sorry me ni panet o say na edi nkomo ya ba me sorry na me kwa obi enhu me omani me ba o me ho so na me ni ho na mo start hwehwe me ene se nananum na de uko no na nananum de te ko ne se nananum wuti ande o modwuma ano no esuru motia ene sora bofo yeah no mu pe kwan ache me papa free sa abasabone ni nsem na sa de nesi etwa so wa ma me benyini ye ba me benyini ye no na me nim sa de no eye papa ana ye fita empe bone eti me wa e kasa gu masoma me so me feel okay e kasa te se obatan yo one me kasa kofi yese kofi men yese once me feel okay me tweme ho free bone ho ne ade a what is but e do baby no na me mistake eye ade bi e masturbation na me masturbate that time enti ade ne ye ana ka kire me say sa masturbation no onpe enti minjai obeso de me ye adwuma enti o ma me 7 days akaka na me time am de be ye adwuma na ede aso enti 7 days no o twene ho maintenance ba se mitumi hye me ho so 7 days ni na na ma masturbate a ifri okono afi me hu senia etie me ni be chichen senia me wono na me semate so mitumi tena one for 6 days ma masturbate ade be chi my Saturday no na me wona de bibi kasa gu maso ne sade na huntene nka bi oni ho ye ba ko oba ohu ye ba ko ohu enti mi swano na mi saw to say 12 13 so that time imagine ye me say I'm pass the whole week ni na menti nka comment one person menti nka men kasa am fama no meti say me kasa wo me mu na no so respond wo me mu so meti odin ba na me ni age ko ni me din ko mo won't say me kasa so ba me hu say me kasa
So me kasa my voice be me kasa on responding, so I feel said yes other side and catch them in the crest on you say me ya obeba no na my area and no say me masturbate Saturday so me we and I'm sending then am I minimum come on ochina so no beba okay oba imagine no oba so aditi Saturday a day ni so you know mantenenka bobe is 4 to 5 you free you me more than money na me coffee you do park be so school park be so you do park and this one I'm say voice no it's cash oba by afi oba and how want me kasa aggressive any gem no kasa na so I just say obi a we disappoint so now o kasa say nipa na obu abemu like how I would gene di any senior ka person o ye man no wa masa de na mbemti wo dia ya pain o kasa in pain chire nipa no you feel how it is no sa voice na memeti to say voice na san as nipa ne ra obi ni bofu bi e dey ni o ma omla wendi so mentumendi so anwe me pumbra ne so no ka chire me say sa nti obegya me wo beko no kwa another time besan so obesan ba na before obeba no me hu fa me fe wansa obeba na me nam park so me ma me mo bia nti sa so me hu an say adne free me say na airflow sky ni me say airflow me ma me ne so kakra me hu say eko ba mo me ne mo nam no bia hu man kan chiro bia so no an say mfa me ho na ekoi e na yeso yeto aso eko efie nam. So after that, no me so na time ne shame mama we no na me to me like me express me ho boni bia me to me di ni nsem hu bia me to me di bi na de by sisi an call my free my di nsem hu no I said bibia me to me di me shame na de it's me free kora koda keto ba man sheda uko gato nyina me keto boy man she we da me ne omo ne da sorry bibia but man she be da so afi do baby na me ko share down for 4 months sa time na ba ko transfer sa transfer ni start here and credit transfer start here na ba ko ye bi so ye ma down for no wani mu kakra chem wani chem nti sa time ni nyina na wo ye adwuma na wo nye adwuma me na me nye adwuma na me student na Jesus Christ me papa kora de free muntem so na ma me na o hwe me ani papa ni nuafo no na omo eboy na etupe okay enti because she has had for no ono no wani mu nya be say maybe 16 17 woni chen ye omo ye 3 na me ko join na ye 4 sa omo be shie mu na power transfer ne ho a omo detect how to invoke spirit minim ho she omo nyina na omo ye transfer ni bi no ba ko pe na ye le wo ma bo se tu na ba be join ase damfo no omo akọ ne chen di nkomo eti mi na minim omo ba minim nkomo omo di eti da kwere na meti se omo ka se enmire ye be kwa ma mi nsa ho na sa ma mi nsa no so ye nsuo e da mankesim ensu kese ya ensu kese river e da ho sisia ho bridge kese de wo so wo fi akara kwa obetra wo tra bridge na we wura mankesim sans you know enti ye be kwa ko freno na mi se na ensu so ye freno no ba ko na ka chem sai she ne fekora yen bi ni na mi se sa enya me kwa ko hwebi no so okay mate enbire be ko ti enbire man ko fio because she me ko te ba ko dem me ko bo time na she around 10:30 11 and I'm say e be ko and me my aggressive ko insu aye friend ye me hu bi da na insu be na ye friend no insu de senkasa yenkwe ye koy or draw cycle no or they have my be ujon habai e den habai ujon I for ma mo hwe no ni ma habai kora na eja wa otimi ashu ashre ujon habai it's saying etumi si dia kese maybe so enyini so aketwa eno kora na sa ye duro obi a wanya accident and don pemu buda amatoa umana otise mu ye ne ya no dia ya na besi dua so na na ye no eno esi form na enyini ba o friend ojo habai yeah am say bi kura ofia nka mo di be ba na retre eno nyam fralgeta pepe no di hora bebia dompeni bebia otpen na sa de ni na na beko pensen beko e dro kese enti o di gunsuo nim era nsuo no so ade om de e konjo ye lamlane ensa e friend lamlane
Yeah. Enti me say we be la mlena no na waye apaya se we apaya wonsuo no to ye apaya wonsuo no 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 kan ni bi wote manti saa time ne de hono manti ba wo se we go gina ye gina chire kakra no sane nsuo na no yes ade no do ye transfer no yeah no na epin serious yes ade no no fro ba top no start so oye invocation no or recite words no or recite words no or recite words or recite ya bom yen san ye gina ho na esiso yen sem or recite words me you say nsuo ya so light pure white shen nsuo na eswa etum na hu hi wo so no aso eso ye na fe sound bi ebo nsuo ni mu te say entwene omo buru ntwene mu anfie no o san twene no friend say me free din abo form ni sa omo yi ntenteben no ukwa anfie omo buru mu sa konfo ni di asa no king from na enye easy wote nsuo ni say boba pum forever na osieba no me swani na no sai hu no ni me because me ni sai hu no I didn't to say den korana ehu bi anka me ana two me ne mu na gina ho obi anwane ere na me mi dwane say ehu anka obi abedwane o enti enye hu tie na gina ho sai say me dwane say me nko ade a na me kese na ma me hu ye for obi gina ho it is asum ya wo kan yesi be 2000 okay bi wo mbe say 2010 2011 yeah enti e ba sa no abe anye no it's like 2027 to 8 mu ache enti wo say ade no apie free nsuo na se apie free nsuo di meten so ne so say nipa oti ayo around kese ena wotim na wabu ni nan say egu ayo nem oba oti se broni kokokoko shen na o she atare ti say fro atade wa dress ti say fro very very beautiful nti wa bwana omoy egu ayo nem e won nan so say the train we ni gusu bebele color ben the train we ni pure black but ni body ni ti se broni or white na ni hu na so ti se light shen and I would say one so all bana ntwene no ebo bring eh leteni eti me hu ye no na me kai se ade we bi na me da ya me hu odem no ana SuroWiase ana fe na magi mu sai ekeka ebie ni o ma bi kira me se ene ni o ma na me hu no enye kwa enye nipa ye sunsun nsem na meto masum no sunsum cause atem na me nim sunsum ade ban si eno no shas ye pie na me hu ye no life no so no we ye ya me hu bi wodem ana SuroWiase because to say we are pepe okay man hwe na ade ne ba na ebe tensu na no kakra wan pia bonte won sensu ni so kakra na oni peni no kasa ba nsem no memente voice na boti sensu muni it's manti kasa ba ono no de wote boy ne de wote na oyi anu no yi na de akokodwan akokodwan pure white o kasa ya no si ni trasese no na akoko no mu chimoja egu form ta na onda se musa de na sa return eko no frubai say yewie o say so okay na minim na de bai ati ade chi ye no my din ade na to me so na why dey den 16 years akola ya ko flencio are you serious ado mu fie Bosom ho minim ni fie min omo ase free akra na mo ba ho no mo be si omo fie na omo tonti mi share nim the background na kasa minim but minim is adamfo oh you serious it's enu nechi ade chi yes me ko ye call ni obi ase ade na to me so I want to know more me pese me fifi mu me hu the like the details of it I call ya no so yimbre so be call wa body kwanchi abrantie eno susu ewo another area ensio eno ye gata kitwe bia obetumi tu na kekempo atra kite a bridge that bridge kitwe bi kite like foot bridge kitwe bi no maye na se na sa kwanchi branch mi say area ne di no so share ye gata ne down no Bosom tel kura na wo fe kora anya bi ni na say sa no say imbre be kona so okay
what do you call no to be saying calabash any friend saying no pito yeah na dia ko odekora pito na bese yeah ene koi ya de koi nti ono oye invocation bridge na no anajo ya de ne ya de so asemo kan nyina wanti manti time na ye kan invocation minim na de mayo na Latin kasa na word to say Hebrew words no me recite minim na de ban nti recite afi won say atmosphere na sesa whether ne mo sesa at once na woni na you to say ACB so hyper why you na I say ubo I to say vapor a free region mu say a free say but one ma physical okasa voice yin na yet in the clear say no by this time wonder your friend by this time to say person in the kasa yan kwa na pa na yaba me am it in the clear no echo rare voice to say bema katechi ankasa na no first time awadan fo no wakwa frɛ gata no bosom na that one kora no na meaning ono no kire say ne ho fe kora anye bi ni ne te so onim no ene onim da onim time e different yeah na de ne ba wan yin ne ho physical to say ba ko no we dey tin won framem say wada ye by this time ye ne fa ne kasa nte pese ne kasa ye nko anapa na yaba ko na na de ne sante ko se vipa ne san ko fom se ye no ano no you see hey anode no se she ade chi no san divert ko another place na chese akwa no ejuma odi by meaning eno no de ne transfer no me kosoma no na bla bomu ye serious ne koyi o young boy ba ko ni dem a what bibia e foforo bibi bibia e foforo na obia men no abrabo me men no abrabo mu kra mo tere da mo kana ho nyina bibia men no untumi ntake no ni bibia e foforo ni bibia e foforo no oye searching e wo phone so sana na oye bia me akoto no na wa search haban bi haban ni nedwuma see but no weni nti no tumi ya wi na wa sa ko ne other side no na wa kire we ese msi yo yate na yeko invocation ne yako afi yeko kwa bentu bi ano e man kesim krofu kwan ne so na kwa bi to say forest pa enne da so ho enne e kase da so ho emu yitum emu yisum ko ano no eno so calabash ya any snap no the koi yes adian any coins tetis kana ya tutu mu no kesi bonse to kuruda enfinfin eno no the koi yes adian o yes adian na ase anagyo no ensunto e bibian se hu se ase ehumetu e wo bush nim ne ekekandu ya ne bum kikikikikiki say next eba na fe de miyem hihye me say ne we de ano de nchen de yakoni now kwa say insu bi etona frama bi kese bi jampanturu bi ebubo isuru how can I run away from this thing okay so we mu njane ye ade o meti we mu de mu njane ye nti me mu njane ye yi ene man twen ye hwa de eba kikikikiki ade asem frama kikikiki kan duane boma hu njane say ade nti say nipa pono ne na ye ba ko pe ne na ye ba ko one leg kesi pa nani nso ba ko no oye hu nani mo ne rasta na hu ewa ebafom by onu wa tintete ko suru ye tuntum detect nani mi say oye si by ne rasta no ena ebafom no krapoma dade ena ne nan ba ko no chain onu chain na ma de to mo nan no te se sabat eno so ena doma essence unti ne nan no de siwa na doma ne ho so kran bema ana oba senior teno oye bema because oye tin kese no kura poma tono ni nan ni ba ko pod o de poma ni siwa kum no tu ni nan na do mana ho so kran kum kran ti omo fe no kum san edian ya different e de ko fre kum san how otu ni nan ya esi sound ni ti ni de tone sa tono by physical obre belt my friends serewa ebubo mu by belt no bo sisi ya enye and do waste and eso ewa so chain bebo abasa yeah it is what the first mielo na what the atchire abasa o ma obi abi wa mo ne rename anchire bo no minim ni rename that I never met me invoke when you rename but that time no na me do so level no
enti me hu ne renew no le chance say ade a ntwangu so e okra tuntum ni moja entwa eno ye de charge belt no okra tuntum a wonyini bema utwa ne kon chanity ni moja ne go belt no so a na wo de nsa bompai wo ya na wa hata ewo na wa yisu wo de foka akra untua lolfe adwuma na edi ana no e serious bibia etimiye bibia wo pese utu kwan ko hane takwa hane kasapin wo foka make sure say won ko fast station ka obetwa ticket fatrotro ko tinem utinem din na wa recite words no wa frɛ no kumisen chiam fe mame wo de kan sa keke na ye din na tinem mate ne kura be sama won sesa ayefo ye nkomo yesi ade esa no na chese dodo nso no omukuro mu kwan no ewa tiene ye ne ye bra nkomo twetwe no ye de besia na da foforo no yetube atoa so ede nkaye no ede ablem de wadwo nkyere fego emaye